السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubanje gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ari nako dusabira amahoro n'imigisha ko byasakara kuri mwacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dukomeje ikiganiro cyacu waruzi ko aho tugiye kurebera hamwe ese waruzi yuko kuno kwezi ari ukwezi kw'ibihagararo, kukaba ari n'ukwezi kw'imigisha, kukaba ari n'ukwezi kw'imbabazi zivuye ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero ndagira ngo turebere hamwe hadith ebyiri zimwe muri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ese waruziko imwe muri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye muri hadith yati man qama Ramadan, wa wundi uzahagarara ibihagararo mu kwezi kwa Ramadan imanan, afite ukwiringira Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, yizera yuko ibyo arimo arakora azabisanga imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Imwe manati ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi, ati Allah subhanahu wa ta'ala azamubarira ibyaha bye byabanje. Kama qala Sheikh Al-Uthaymin, yagize icyo avuga ngaha ma taqaddam min dhanbihi, fal muradu hangaha nibya byaha bitoya, nibya byaha bitoya igihe hirinzwe ibyaha bikuru. Nanone rero byaba biteye agahinda kubona mukuri igihe cya salatu tarawih ikigera abantu bakata bigera muri gahunda zabo. Byaba biteye isoni rero abantu kubona igihe cya salatu tarawih kirimo abantu bakagira ngo ni umwanya w'ibiganiro, bakagira ngo ni umwanya wo gusurana, ahubwo mu gihe cya tarawih, gusari tarawih ni igihe cya ibada, ntabwo ari igihe cyo gusurana, ntabwo ari igihe cy'ibiganiro, ntabwo ari igihe cyo gupoteza iwakati, ntabwo ari igihe cyo guta umwanya, ahubwo ni igihe cyo guha Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko ibi ngibi byose ni byiza uzasanga imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone mu yindi hadithi irimwe mara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikatubwira ati man qama ma'a al-imam, wa wundi uzasari salatu tarawih hamwe na imam hatta yansarifa, kugeza ubwo imamu atoya salam nawe ugatora as-salam, iki gihe husiba lahu qiyamul layli, iki gihe uyu muntu abarwa nkaho yasaye ijoro ryose. No mu yindi riwaya kutiba lahu qiyamul layli, iki gihe uyu muntu abarwa nkaho yagize gute, yaraye ahagaze ijoro ryose. Turebe rero ni bangahe muri twebwe dukeretsa kino gihe cya tarawih, ugasanga abantu bari mu biganiro, ugasanga abantu bahagaze ku muhanda, kandi mukuri nta mpamvu ikomeye cyane itumye ahagarara hariya, ahubwo ni ukuzindara gusa. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturinda kuba mu bantu bazindaye, ahubwo dufatirane aya mahirwe dusari salatu tarawih, kubera yuko ifite ibihembo bihambaye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Tutibagiwe nuko Allah akwandikira nk'umuntu waraye uhagaze ijoro ryose. Rero ninde wakitesha ibyo byiza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.